अल्लाह वसायो लगारी प्यारे मैनर दी पूछड़ी दे ड्रोन अटैक तो आए ए हाल खाली दे खाली दे अल्लाह बचाता है हमरा लक्ष्मी है अरे घणा चाचा लक्ष्मी है एकड़ो जेको आहे न एकड़ो माना थोड़ो जख्मी हिकु तमाम ईदन लगारी जो छोकरो जेको आहे तमाम ॾाढो जख्मी है अच्छा उनखे खणी अल्लाह ख़ैर कंदो अल्लाह खैर कंदो हथ न लवेदा आओ ये दारी ला शई ने को हथ न लव बाबा अल्लाह की राम करो हालत जेका है तमाम खराब है ये ड्रोन अटैक तो है बागो थोड़ो गोट अल्लाह वसायो लगारी में हजारों मिनट शाक की कुछ थे उधर में चलो देते जो को मजदूर खाटी हले भी ना हां खाटी करन पे बा मानू जेकिन सख्त जख्मी हैं जंहिंखे अस्पताल खणी आया ole clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chi bai le vek ule me ni kwa sang hi som ni panga ania Pakistan le India boina update kan ron nei le don ani hey video masalama khan ni zan lama Pakistan fighter pathum lai India inang ka thlak thu India today inan rom posa in India lampon operation sindur true te nei le in Pakistan rama an air defense system te po an wat chu chelea tin vo in lama hianin defense minister hovin army chief navy chief le air chief marshal te an thukhom ni in thu kan shia engchiang an rel ture ro hi chu an ron kang zar lem lo ani ti chunin hei ni zan lama zan khwa do thoin kanin ka pa tin hei tun la Indo na hi chu sipai leilam sipai manga va in runa va in be vak vak khani to lawa jet fighter le missile manga in be na hi ni to meya ni zan lama Pakistan ten suicide drone an ti mai hei thalaka kan buang hi Iran ho siam mangin minron be chia matin missile tam tak India ram lama anron kap lut boka ma se hei heta thalaka kan muang hianin Russia siam S-400 hian alo kap thazung zung mai ani tuna hri chuan Pakistan lam missile le suicide drone te hian India rama an na an ron thok thei lo ani ber mai ni zandariat chhovela tanghan ti khan an buaya aning kapa silaya puakatin missile le drone tam tak Pakistan lam in India rama an ron kap lu ta amaro chu hei thalak kan mu S-400 hianin alo intercept zung zung mai ani na thok thei lo vin alo siama Pakistan missile le suicide drone ta kha alo kap la zung zung mai ani tuna hri chuanin thuthar dangte a omani lo chuanin Pakistan lam hianin India rama poirap thak engma anron la khoi lawa kan S-400 hian kan S-400 hian min chan him ati theiani tichuanin hei update chi sang sanga oma Karachi longchol munte India in a bom chiati thomte oma chungchu kanon update donani ama sain hei bengwarna ina post anon siami kanan chiarange India air defense system ma thato India le Pakistan in kara in muthiam lo na chuan re lam ain zual lam apan zela ni zani riat thanga sang isom ni panga khan ram pani te hiram ria silaya aning ka ba ka drone le missile anin kap na sa le Pakistan hian India ram mun sang sanga drone le missile engemaw zat anron kapa ma se heng te hian ti chet poi tham anei om tar lan ani lo achan chu India air defense system lamin drone le missile te hi an tumram an thlen ma in an lo kap thachar charani o kan soi to ka Pakistan hian India radar teron ka chiat an tuma ma se India air defense system a thatok miawa wangin an lo kap thlaman zel India air defense system hian Pakistan drone somnga vel chu aka thlak sak niya hriat ani Pakistan hian drone le missile mangin thei top chua ma se India air defense system a that miawa wangin hliam tur po an om pha lo niya hriat ani mo hliam tur tak ngial po kan om lo ani tichuanin hei Pakistan lam chuanin lai pui mangte miron sai dup dupa ram ria cheng India mi som paruk lai nun nan chan to bok ani kan share chun zom zelang India lampo a om mai mai lova thapui tho in pehelgam phubala in theito pachu amek zela
Lahore Pakistan Air Defense System chu ka chiat ani to ni in media trend khat chuan an tar lang van sang le leilam baka India chu tui puilama po a impu cha mup Indo hi ala top mai in arin omlo Indo hi top mai lo po ni sela India tan chun han khapan vak na tur le han thapan viau na tur hi a shri lawani a chan chu kan air defense system te an thathok khata Pakistan lam missile 10 na an thok thei hri lawani tin Iran siam a suicide drone an nei ve boka khang te po kan na a thok thei lawa tin hei Pakistan lam a news channel thren kha chuan India jet fighter panga kan kap tla an ti ve mo maya ama ero chu proof na turang chi kha a ve thin lawani Pakistan lam hiam dot soi hian rat ve khop mai ti chuan in puzairem thanga update thi kanan share lenge post masalama kan soi nual to a tukin lama chuan thutharlu tuka ri lo tuna hian India Defense Minister Hovin Army Chief Navy Chief le Air Chief Marshal te an meeting le donani country tur pakhat chu NSA Ajit Doval hova ral relani wangin kantin mun hi a chelawang ti hi ani hi India thuak bur mi finglu tukani ya aral rela la sual ngai haulo a chanchin hirem changa kan la ziak kang Ajit Doval hi alarani mo ral rel thiam anga kan hriat kha ani Karachi port chu Indian Navy ten na sa takin an kapa tuna hian meivapah a changlo chau to ni in alang Karachi port hi Pakistan lifeline an ram nuk ani wangin a poimo hlea kumsang khazakwa somsari pakhat Indo na pakhat India hian alo chut chiat sak vek to ani Pakistan lamatrangin missile local tele drone te chu kan air defense system ten an thel du lova an kap thada uvekani Pakistan lam hi chu Lahore an air defense system po India hian ati chiat sak vek lom Pakistan tan chuan kan aircraft carrier INS Vikrant fleet ringot po hi mangchi ani ringot kan rin ayin aturuwang India hian Islamabad po abitum don di in soyani air raid siren po ari ruai reng to mai tin balok te hian an ram hau chin mun thuma thena mun khat an la to ni in an soya an balok hi Pakistan a zalen na sual ho kha an ni Pakistan lakata zalen na independent mu ve nge khan tumani Pakistan chuan buai viau tura ngayani an nam puan zar po an zar to rem changa balok te chanchin po hi kan la soi tura ngaila Pakistan tan po chung lam le pon lam mel ma be chu a hau tak hle in arin India sipaitem Pakistan fighter JF-17 pani ile F-16 pakhat an kap thla JF-17 hi China siam ni in ka hria a tichuan in F-16 hi chu US siam ni in ka hria aknura F-16 pilot hi atla ka wangin India sipaiten an manzui Pakistan hian sail drone le missile tam tak aron thlo lut to a mase India poi khoi na mumal tak anei lo kan chala chil aron nom khanglanga rocket po ru mitla ang mai in aron tlak tira India aero in missile ru poi vano na vasur tir thung in thlawrem takani Pakistan air defense system man su chenual boxia Pakistan tan lo dan a hartral toang India hian air defense tan S400 Akas Barak L70 le ZSU 23 te amang hlom engpo ni sela hei Pakistan lam hianin China thil siam hi an mang na sa an air defense system te po Lahore lama India ina a chut chiat sakta kha China siam ania hei China thil siam hi an mang na sa made in China reng hi chu ke ni poina kan lo mel hriat dana chon thil chia le tlo lo mo thil dap le tuk anga kan lo mel hriat kha ania China siam an mang na sa hi chu an tifu don lo ni te po ina lang tran ani tin chu China siam fighter te po an kap thatowa China hi an hu phurom lo tul don ni in alang riau mai India tampo an thil siam mi hanwan pui viau thei turang kha shan lo wani chunin hei thuthar kan hriat thei ang te kan lakhoma kanan tar lang lenge India hi anin Pakistan suicide drone le missile tam tak S400 le Akas mang te khani na lo ti top to ani nuclear ral thuam nei ram in thren te pahni in kara boina na sa tak Jammu Pathankot Udhampur le mundanga sipai mun poimo ate atsuaka a boi thlakani India sipai ten high alert aerial vigil an nei lain Aknur Samba Barmula Kupwara le achevela ramri mun sanga puak le siren ri na sa takat suak India today na atarlan dan son hetianga boina suak hi Islamabad lamin India sipaite beyan tumwang ni inantar langani nimin zana Pakistan in drone mga India aron be nuwa India army 10
official video masaber an ti chuak social media platform Twitter te an pholanga ani zan lama khanin Pakistan in missile drone mangin voi tam tak min ron beya amaro chu kan air defense system te khanin an lokap thazela ni ti chuan in Pakistan si paitan Jammu and Kashmir line of control la in ka hai bo chia na voi tam tak an nei boka Pakistan ram Lahore Walton area India drone an tlatha o ta hianin India drone lampang hi Pakistan lamin an kap tla ni ve in an ron report a som paruk lai India drone hi kap tla angin an report a video hi in en ho lok teang o video alan dan chuanin an kap tla ve nge ni in angai theih ani ti chuanin hei Pakistan khopui Lahore lama India drone 10 na an thok ve zela service road an ti mai kha India drone 10 adeng ve bok ani ti chuanin hei Pakistan si paiten India in Israel siam harop drone somni panga India ina an man kha an lo dang ve an lo kap tla ve ni in an soi ve le tlatani Adam pura India S-400 air defense system site na sa taka be ani thu an report ve bokani Pakistan lampo hian hei thut su hi an nei ve zela thu chiang le thu dikriat a har thren khop mai haropi Israel siam loitering munition KM zani thenga la akap theyang kha ni ya Russian Lancet neran thodana in anga ma se arit zok le ren sang zok le payload lian zok ati thei ani India drone te hi Pakistan lamin an kap tla ve nualin hei Pakistan lam chuan an report ta engpon isela operation sindur lotling takan nei nuwa Pakistan lamin ni zan lama suicide drone le missile mangin min be chiama amaro chu India poi hi an tok phalo ni berin tuna hi chuanin angai thei ani engpon isela vo in lama chuanin thuthar em omlova ikhanin hei khovel hi aboi nuai ani bera hoina lama pianga Indo lir ngeng tiang reng hriat tura reng mayani Israel lampo Gaza an chena tuala ka video te po IG lama kan ron da towa kan khoveli aral muang lutuk to lawani tihianin Middle East lama chau boina thleng tur anga kan lo ngai tekha Asia tihian a thleng tame karam thren om Myanmar an boi noya tin Pakistan lama tual chung boina a om baka tihian India nen Indo takin kan Indo ta China lampo hi an boi rovio a civil war chuak mai thei ti thom te po a to hialani tiang te kan tun lai bo ru kan ya Russia in Ukraine run reng boka tin Africa lama a geng le hel hoin boina an chok chuak renga civil war chuak boka tiang te kan tun lai din mun bo ru ani to wang hianin a Bible ina alo soilo hun nung hi chu kan tong chho mek ni te po in a hriat ve thei towa chu wang chuan thin lung le ti tak zeta pathian lam hoya isua du dan anga kan nuna kan khosak a hun to tak zet ni te po in a hriat thei to ni engpon isela te khan update sang kan ron da thil thleng thara omle ni chung kan ron update le don ni ton tan chuan kan du tok le photang